Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Har başlamada Allah subhanahu teala bulsaydı, Allah teala har bir amellerinizni kabullardan kılıp, hayırlı ömürlerde, hayırlı durmuşlarda, hayırlı dünyada yaşayıp Allah teala nasip eleseydi. Allah subhanahu teala har başlamada uzun rıza bulan dinin öterge, uzun rahmetten yaşatıran ömürlerini yaşarga başlamada nasip bulsaydı. Elhamdülillah biz bendelerine Allah subhanahu teala rahmetin, merhametin nasip etip, mübarek bulgan şuşunday Ramazan ayın nasip etti. Şundan da mene şuşu Ramazan ayı ol bizden aylarının sultanı. Şundan da mene şuşu Ramazan ayı jetkende, hem Ramazan ayı bulganda kişi gamellerine ihtibar iterge tiyiş. Şuşu gamelleri dürüst bulsun için, izgi gamellerini kübrek öter için. Çünkü Ramazan ayı şundan da ayrılıp duran aylardan. Ramazan ayında uraza tutuşu kişi eştirli bulur. Birsisi anın urazasını tutur, seherin aşar. Günü boyu saklanır aşağı üçüden de, yakınlık kılıdan da. Ama lakin ol başka günahlardan tıyılmaz. Yani anın şuşulay Ramazan ayı ötüp gitir. İkincisi bulur, elbette ol urazasını tutur, seherin de aşar, günahlardan da tıyılır. Ama lakin izgi amellerde tırışmaz. Bu indi birinci basqışqa qaraganda ezgine üsterek. Ama lakin işinci türkün bulur şunday, Ramazan ayının urazasını tutur, seherin aşar, hem Kur'an'ın da okur, taravih namazlarında katnaşır, hem elbette izgi amellerde küpmük gerek, şulay mümkünlüğünden çıkıp, küp etip, ötep kalırga tırışır. Mine bu indi, çından da bizning maqsadımız bulurga tiyiş. Mana bu bizning bütün bizde tilagimiz ham şuna umtilish bo'lurga tiyish. Çünkü Ramazan ayı şundan tag'in ol Allah subhanahu va taolani bütün peygamberlerde buldurmadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine şuşunday bir ay bulgan izgi Ramazan ayını Allah subhanahu taala berdi. Hem Kur'an-ı Kerim'de de şuna göre Allah subhanahu taala ayta: "Ya eyyuhellezine amenu kutiba aleykumus-siyam kema kutiba alellezine min qablikum la'allakum tattaqun." Yani Allah subhanahu teala bizge haber etti. Ey iman getirgen bendeler, sizge Ramazan ayının urazası belgilendi. Siz onu ötegiz. Aldığı kavimlerde de uraza tutu degan gıybedet var idi dey. Yani aldığı kavimlerde, aldığı peygamberlerde uraza tutu var idi gıybedeti. Lakin Ramazan ayının şekilli ay hem şuşunday dereceli gıybedet, Ramazan ayındaki şey bulgan derece ol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e verildi. Lakin Allah subhanahu teala şu ayetin tamamlab ayta, bu gıybedetinin hikmetini de leallekum tettakun. Yani kişi şu gamelini ötegende, yani ötegenden son Ramazan ayının ahırına jetkende kişi bulurga tiyişken özünün takvalığının kötergenin tuyurga tiyiş. Yani ol urazasını tutkan vakitte maturlanırmın mekaninde, benim ağırlığım biraz kemir mekaninde, akşayağından menda fayda kalır mekaninde degen oylarını kırtsa, elbette ol Ramazan ayının hakiki ecrine erişmez. Şuna göre anın şuşu tırışlıkları boşka kalırga mümkün. Şunun için şuna göre bu Ramazan ayında adam balası ihtibar bilen şuşu amel gıybedetinde tırışlık kuya. Hem Allah subhanahu wa ta'ala Ramazan ayında bizge şunday bir hikmetli etip Kadir kişesinin ahırında kaldırdı. Yani ahırı 10 günlükке kaldırdı. Yeşirdi ulanı şunda Allah subhanahu wa ta'ala. Çünkü kişinin şunda bir sıfatı var. Kur'an-ı Kerim'ne okusa da mesela surenin birinci bitin kişi yakşırak bile. Ne için? Çünkü ulanı okuy başlaydığın, bölünüp yapıp gitedegin, bütün iş meşakkatleri bilen tağın ahırına barıp gitmezke mümkün. Allah subhanahu wa ta'ala bizge şuşunday bir etergiş etip Kadir kişisinin Ramazan'ın ahırgı günlerine kaldırdı. Yani başında kişi mesela Ramazan deyip hislenip, nağıp kirip, ahırında sürülmesin için. Hem elbette Allah subhanahu wa ta'ala şuşu kişini bizge bule gitti. Bu kişinin derecesini Allah subhanahu wa ta'ala şundan da men aydanda hayırlara gitip bize koydu. Lakin şundan da biz şuşu Kadir kişisini tutabız deyip, şuşu 10 gündegine tırışa turgan bulsak, layıklı bulmasak bu kişiye erişmeyiz.
Yani Allah Subhanahu Teala bizga аны erishtirmay, ya biz yuqlab qolamiz, ya orib ketamiz, ya talchiqqan bo'lamiz, qadr kechasini shin haqiqiy ravishda biz аңа elakmavizda bor. Шуңа күрә шушы кичне biz шундан даган erishir өчен, шушы кичнең әҗрен табыр өчен, әлбәттә biz тырышлык куярга тиеш ай буе дәвамында. Allah Subhanahu Teala şuna da seni layıklı ite şul vakitte. Yani sen gündüzlerin tırışıp uraza tutumunda, səhər aşağında. Şu an kadar səhər nedəgin, ey benim aşısım kelmeyindi, səhər getirip durmayım dediğin söz bilen gene qaramağı. Çünkü səhər ol aşağı için gene tügül. Yani o səhərinin hikmeti var. Allah Subhanahu Teala'nın Peygamber ayeti, "Tesahharu fe inne fi suhuril bereketi." Yani səhərge turğuz, səhər vaxtında uyav bulığız, çünkü ol vaxtda bereket vardı. Şu an göre yani sen bu vaxtda uyanıp, uyav bulup, hatta köp rızık aşamasan da, hatta sen suğuna işip alsan da, lakin sen şu vaxtda uyav bulup, səhərdə buluğun, bu sana bereket getireyken. Şunun için bu gamel ibadetinde sen ihtibarlı buluğun. Hem elbette şundan dağın Allah Subhanahu wa Ta'ala Ramazan urazasının şunda bir hikmeti var, urazak ibadetinde şunda bir hikmeti var, ama riya kira almay. Yani anı kursetme için işte bulmay. Bana qaralı min uraza eldip, aytsangıra senin uraza ekenini hatta bilirge mümkünler. Mesela sen namaz okuğanını görürge mümkünler. Senin sadaka birgenini görürge mümkünler. Senin başka gamelini görürge mümkünler. Yani sen riya için bana qaralı deyip de işlerge mümkünsün, lakin urazanı bana qaralı min səhərə yatırdım, bana qaralı min günü boyu tıyılıp duram, bana qaralı deyip sinanı işi almıyorsun. Çünkü Allah Subhanahu Teala bilen senin arandağına bulan şunday büyük ibadet ol. Şu an kadar anın hakiki ecrin Allah Subhanahu Teala min uzun birem dedi. Hakiki ecrin sinanın tabasın ahirette dedi. Çünkü dünyalıkta vakitte mesela senin uraza tıpkan haletinde kimdir seni kursa mesela qaralı halin kitken, qaralı yüzün kaçkan, qaralı sen şurasında haletke jitkenini deyip etse de hakikatte anın bulağı bit. Allah Subhanahu Teala karşısında büyük cennet bilen bulaklanacak. Şuna göre elbette bu ay yani Ramazan ayının hikmeti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şuna göre de iki gamelde şefaat kıladı. Kıyamet gününde iki gamel vardı. Hem onlar kişiye şefaat kılarlardı. Yani kişini yaklıyorlardı. Birisi anın Kur'an-ı Kerim, ikincisi urazadıydı. Yani Kur'an-ı Kerim ahirette Allah Subhanahu Teala karşısında hesapta tilge kilip aytırdır. Ya Rabbim ol meni okur için tırıştı. İrendi, kaidelerinde irendi, harflerinde irendi, tırışlığın koydu, okudu, tanladı, onlarga bütün kişinin koydu. Rabbim anı kişirindi deyip Kur'an şefaat kılardı. Hem oraza dağın şulay yok tilge kilip aytırdı. Ya Rabbim o meni öter için halal bulgan rızığından da tıyıldı, suğundan da tıyıldı, halal hatınından da tıyıldı, səhərindən da turdu, sabır itti, gaybetke kirmedi, ondan kimselerden sabır itti, deyip uraza aytır, Rabbim anı kişirindi, o meni ötedi deyip, mene şurşunda şefaqatin kılır dedi. Şuna göre yani Kıyamet gününde bu bulaklarının buluğunda bizden bir nidişiki bizde bulurga tiyiştik için ki bu Allah Subhanahu Teala Kur'an'da hem Peygamber Aleyhisselam uzun hadislerinde bizge getirdi. Hem elbette indi şundan da mene şuşu turmuşumuzun kaidesi bulgan hem bizge şefaat kılatıran Kur'an-ı Kerim deyip ayttık. Hem bu ayının tağın büyükleninin de bir halinde ol da bulsa şuşu Kur'an-ı Kerim'nin Allah tarafından bizge indirildiği. Ay şu an kadar Allah Subhanahu Teala şuşu Kur'an-ı Kerim'ni indirdi dedi şulay bir. Şu an kadar şundan dağın Kur'an-ı Kerim'ni okuğumuzda, anı tınlağımızda bir zor ecirler getirir. Çünkü Ramazan ayında ecirler ondan ciddi hatta kübrek de tapırlana. Yani senin Kur'an okuğunda, senin secde kılığında, senin bütün ibadet kılığında şundan daha nindi büyük dereceler var. Şunun için sen şu an kadar mene şuşu Ramazan ayının
boşqa o'tinуеннән saqlanırга тиеш. Boş китүеннән, faydasız китүеннән, гамәлсез калудан, гынахларын кичерелмәгән хәлеңнән син шундан дагын шушындай халат булмасын өчен, әлбәттә син аңа ихтибар белән килергә тиеш. Гамәлләреңне үтәргә тиеш. Аллаһ Субханаһу ва Тааля шундан дагын бүләкләрен бирәчәк. Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә аны йөкләгән гамәл, без аны шундан дагын динебезнең нигезе, ягъни ул шундан дагын шушы нигезе булганга күрә без аны үтибез дип син аны үтәргә тиеш. Сиңа файдасы булса да, файдасы булмаса да, сәламәтлегең бар икән, син шуннан да инде бу гамәлдән мәхрүм калырга тиеш түгел. Рамазан айына ирешү зур сөенеш. Зур сөенеш. Шуңа күрә дәген ирештең икән Рамазанга, син аны сөенә үтә. Чөнки бәлки синең бу ахыргы Рамазаныңдыр. Бәлки сиңа бүтән Рамазанны Аллаһ Тәгалә насыйп итмәс. Әмма ләкин алдагы бүләкне син җыеп каласың шул Рамазанда гына. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә җиңеллек тели. Yani җиңеллек тели Рамазан айында нәрсә белән шайтаннар кыткысындагын әзәйтә, шулай бит, бугаулы шайтаннарны. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтә һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля җәннәт ишекләрен ача, җәһәннәм ишекләрен бикли. Yani Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә бөтен мөмкинлекне куя, җәннәткә лаеклы гамәлләрне кылыр өчен. Шуңа күрә дә синең инде хәзер нәфсеңне тәрбиялисең. Чөнки ул синең нәфсеңне тәрбияли торган иң зур гамәл ул ураза. Чөнки шуннан дагын нәфсе шул вакытта гына бирешә икән. Ягъни ул тук булганда бирешми, ач булганда ул бирешә. Шуңа күрә дә син шушы гамәлеңдә дип әйтик, ураза гамәлендә шушы Аллаһ Субханаһу ва Тааляның ризалыгын алыр өчен тырышсаң, синең нәфсеңне тәрбия кыла аласың. Ягъни син ул мәдрәсәне тиешле дәрәҗәсе белән бетерәсең килсә, ул ахыргы Рамазанга ирешү синең бийек гамәлләрең белән. Чөнки ул менә шушы бер айлык зур мәдрәсә. Ул синең холкыңны да тәрбияли. Ул синең нәфсеңне дә тәрбияли. Ул синең гамәлләреңә карата булган тырышлыгыңны да тәрбияли. Ягъни син бөтен яктан да монда тәрбия аласың. Шуңа күрә дә шушы тәрбияне алуыңда син әлбәттә зәгыйфләнмә. Игътибарсыз калма. Әрәмгә үтеп китә күрмәсен, файдасыз үтеп китә күрмәсен, һәм үкенерлек тә булмасын. Син шуннан дагын, Рамазанда моны эшлисе калган икән, күбрәк Коръән укыйсы калган икән, күбрәк изге гамәлләр эшлисе калган икән, үтеп китте бит инде бу дип, үкенерлек тә булмасын. Чөнки син аны үкенүдән ул Рамазан сиңа кайтмый бит инде, ул сиңа килми. Шуңа күрә ул үтеп китә ул санаулы көннәр, бийек көннәр. Шуның өчен ул Рамазанга һәр вакыт игътибарыңны тот. Шуннан дагын шушы изге гамәлләрендә тырышлыгыңны куй. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля шуннан дагын без бәндәләренә тақва бәндәләренең хәлен шулай, мөмин мөселманның хәлен шуннан дагын инде безгә хәбәр итте. Шуңа күрә менә шушы Рамазан аебызны кадерлик. Аллаһ Тааля безгә һәрберебезгә хәерле гамәлләрне үтәргә насыйп әйләсен. Аллаһ Тааля безгә Рамазан айында үтәгән гамәлләребезнең әҗерләрен ахирәтендә күреп сөенергә насыйп әйләсә иде. Аллаһ Тааля инде барыбызга да Рамазан айдарыбызны хәерле рәвештә үткәрергә насыйп әйләсен, гайетләренә шатланып ирешергә насыйп әйләсен. Аллаһ Тааля һәрбер үтәгән гамәлләребезнең әҗерләрен ахирәтендә күреп сөенергә насыйп булса иде.